family ungikaigwa mundu ati family yao ni kuri cancer most likely wahota kuona andu angi he mundu ungi ukunyita kana mundu uri uhoti wa kunyita cancer yo wa keri ni hari bacteria no twitaga H pylori Helicobacter pylori iyo ni onekanite ati ni rehaga ironda cia nda na ironda icio ni iri uhoti wa kugaruruka ituike cancer ni hari indo twitaga carcinogens kana indo ikugia mwiri irehe cancer one ni rigara hatiri handu yagaga ngweta cancer rigara ego okay wa keri kuri andu amwe mariaga taru thamaki itari nduge ta kuria Japan alright ni mariaga raw fish na ku mari andu aingi muno me cancer no ya gitathira okay now gitathira giki he haria kinyitanite na mumero na he haria kinyitanite na mara manini eno ya haria hanyitanite na mara manini ni thiete nyihanyihite tondu andu ni mararigitwo ironda ni marahona no eno haha inyitanite na mumero iyo ni rathi yongererekete niki tondu eno ya haria hanyitanite na mara manini kaingi ni ironda cia nda kaingi ni horo wa H pylori na tondu maranywa dawa nyingi ici cia H pylori ni thiete inyihite no eno ya haha mumero unyitanite na gitathira yukaga ni ndu akindu twitaga kurunguriro so acid kambate gacina hau haria itagire gucina akambia kugaruruka hagatuika cancer koguo iyo uthuthuria uronania atiriri iyo ni rathi yongererekete eno yana guku thi gitathira haria kinyitanite na mara irathi nyihanyihite okay so nona hena itumi tofauti irarehe cancer ni cancer ya gitathira no haria nyitite ni tofauti na itumi ni tofauti dalili ni ki wa mbere andu aingi matiri dalili hatiri kindu araigua hana tani nawe no na arario wega no he cancer akura wa keri hari mundu ukuira ngoro atuika no kuigua araigua kuira ngoro kana kuhuhita yathi na mbere ni ekwambia gutahika kilo ni nyihire thakame ni nyihire okay ahota guthie handu atuike atiriri ni arameria irio ikameruka no ciakinya hau ikaga kuhituka agatahika na atahika matahika mo makonekana ta mena thakame kana thakame thi kokore haha mumero unyitanite na gitathia ucio ni ekure munginya kumeria itirameruka ni irarema wika atia kumeruka so dalili ni nyingi na ni ketete ni tiganite uthuthuria atia uguo ndimwirie twambe tuthikiririe karugano kwani ni kuri mundu uyu uraigua atia kilo ni utete ni uratahika iro ni irameruka inya nwagite kuma hau tugathi tuweka atia tukamugima tukona ndehana atia ni ibite hena ngai hena handu hena ngai thakame yake igana atia tugacoka tukamutuma laboratory ni twenda guthima thakame twenda kumenya kana hena H pylori tugacoka tukahura mbica na mbica ni nyingi ukwambia na area endoscopy korwo winayo ni guthiona ni kono hena kironda kana hena wibo kana hena ki icokero wega cunje nigetha gathimo ni kuhura ici twetaga CT MRI kuona haria murimu ukinyite no hure nda twetaga barrier mil gicoro kiu kugweteire ati akameria gicoro agacoka kahurwo x-ray nigetha yonekane haria thina uri koguo uthuthuria ni mwingi so wa mbere ni turenda kumenya gitumi niki hena cancer wa keri iha wa gatatu ni theremete kana ni thamite na wa kana ni cancer muthemba uriku na riu kuringana na uria tukuona hari uhoti wa kurigita murimu ucio na njira ni ta ithatu kana inya wa mbere no athinjo wa keri no aheo dawa twitaga chemotherapy cia kuhurana na murimu uyu na wa gatatu no aheo radiotherapy na wa kana no aheo mutukano wa kurigiti ucio ape aheo chemotherapy murimu nyihe acoke athinjo acoke aheo chemotherapy nyingi kuhurana na mbegu iria ingi kuria ciho acoke aheo radiotherapy tukigeria gwika atia kurigita